ikintu kigororotse ukiranuka nukugendera mu mahame nukugendera mu mahame y'Imana. Urabishije amen. Ukiranuka nukugendera mu mahame y'Imana. Ahora pasuri Korneliyo yari umunyamahanga, ariko ntiyagendeye mu mahame y'abanyamahanga. Saa cyenda abayuda barasenga. Twemba amen. Korneliyo nawe ukaja gusenga. Iwe ntiyagendeye mu mahame y'icyo yari aricyo, yagendeye mu mahame y'Imana. Akaja gusenga. Ibi nabo Imana nabo Korneliyo we gusenga kwa n'imirimo yawe myiza. Uzaboneka. Haleluya. Amen. Amen. Sasa alikutaka ndio biashara. Ubukristo bwarananira. Ngo bunanirane abantu bazana impamvu ngo Yesu ndabatizwa. Ubundi akazana izindi mpamvu zitandukanye n'izindi. Amen. Ariko Korneliyo ntiyashaka n'izindi mpamvu. Yaba bagafagenda abayuda bakaza gusenga. Nawe uzabona. Uzase. Kandi n'abakora imirimo myiza igendanye n'abakristo. Amen. Paulo yandikira Abafilipi ndasanga kimwe kizokuva cy'Abafilipi. Yarimo abashimira imirimo. Wabo Abafilipi niyo baba gutanga icyacu. Itakari bose barabavuga butumwa hatabuze ngo. Amen. Itandatu mu bana abantu bakorera hamwe. Abantu Amen. Now, we need a chance to go back to the also tukaba bakristo kandi tukabaramaza tukaba turezerwa kabagize marembo y'ijuru. Ariko twagera hanze tukaba tubababizi tukaba dusa n'abantu batakabwirizwa bwa mbere niko bahebwaye bavuga ngo utwe mu bya mbere bya Kristo tukaba dusubiriya ibuka so kandi tubiriza so tubiriza. Amen. Kiranuka nukuvuga ibyuzi umutima wawe. Apana ndabeha ibyavuye ku mutima wawe. Amen. Tuzi niyo mpamvu Paulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo tukagenda mu migani y'abakristo uzotahe kandi uzigisha uteshe urazi kibazo dufite iyo umuntu akubwiriye mu migani ntaba kiranutse muri we kuko atakubwira ijambo ryumvikana akubwira ijambo rifite izindi nzira zinyuramo. Ashobora kuba akubwira ijambo afite ikindi kidavuze izimisha ariko ukiranuka ni ukuvuga ukuri kuvuye ku mutima wawe. Amen.
abantu ubu ntibagikunda umudugudu ukuri. Iyo uvuze ukuri ukomerekeje cyane. Kubera ko Satani yaje aza mu mitima, waragize itorero ryo mu mutima rirapfa. Warimara gupfa hasigara mu mwijima. Kuko umwijima n'utuyeyo twamukira ngo tuvuge iby'umwijima, ariko ntidushaka ko tuvuge iby'umuto. Amen. Hallelujah. Muri Luka ibice 16 umurongo wa 15. Ibi nako umwebwe ngo mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu. Yesu yatangaye mu munsi. Yarebye isima tahawaye garebe ibintu bikoreko. Sasa abatipe bakunda kwigira beza imbere y'abantu. Ariko Imana irangiza miti. Ukirize ikintu cyawe. Uzore kikombe ukatanguza inyuma. Imyanya ikaba imbere ikabira inyuma ikabure. Si kumuranye bishe. Ugasanga aho inyuma kirera hanyuma imbere ikera. Uzore umugore w'umwana atazi kose yoza inyuma imbere ntihazaca. Urabizi akabamesha ngo n'icyayi cya Mukarubambereye nta cyayi cya Mukarubambereyemo umwana kugira tuzi kose. Amen. Ukunda kwigira neza imbere y'abantu, ariko Imana irizi imitima. Mweke bati itorero tuvuga si ibiti n'ibindi n'amabati bakoze. Ikindi gihangane twashizeho ngo tuba duhuriramo, ariko itorero rikomeye n'umutima wawe. Kristo ntatuye mu isi, atuye muri wewe. Amen. Atuye muri niba umutima wanje ukiranuka Imana ituyemo, ariko niba udakiranuka Satani yinjire. Imana itubabarire. Amen. Satani tuye muri yo. None hari umuntu wabonera hirya. Abantu umuntu wajya hirya ntayimenye gatoya. Amen. Obo ni mukiranutsi wanje iyo. Wabonye umukiranutsi wanje Yobu. Satani bamubonye n'ibintu bamuhaye. Niba nabwira bitwaye zose ndabimuhaye. N'abana nabamuhaye. Ugende batwaye. Yo mundi yaretse Imana ye. Abona n'ibintu zose ari ubusa. Amen. Yo yaretse Imana ye. Mundi yaretse Imana ye. Mundi yaretse Imana ye. Abona n'ibintu zose ari ubusa. Amen. Yatinye gucungura imbere. Yatinye gucungura imbere. Niko ndiyato.
Kuko tubahaye ikaze rwose mwicare mu bwengezi, tubahaye ikaze nyinshi kandi turabizirikana hano kuko mwatwitabye. Turi kumwe na Minisiteri ya Hope, abari hano mwumve kuko tubahaye ikaze, turabishimiye rwose, mwumve ko tubahaye ikaze kandi kuba hano kwanyu ni iby'agaciro. Imana y'umuje baheze umugisha mwinshi. Turi kumwe na Minisiteri nayo, n'abashimira cyane twabanye nijoro. Minisiteri bita ngo ni
intare za Yuda ngira ngo sinzi ko mbivuze neza ariko ni hafi aho ngaho, intare z'umuryango wa Yuda ngira ngo nuko muzi kuri ndanabashimira. Twaraye dutaramanye ejo baje kare nibo ko musakuje. Intare zo mu muryango wa Yuda zitumye musakuza, ni minisiteri nk'izindi zose, izina gusa nyine ni iryo ariko ntacyo ritwaye, iryo tuma abantu basakuza. Turabakiriye by'ukuri, narivuze ngo ndabashimira. Twaraye dutaramanye nabo materaniro y'uyu munsi ariko muratinda, ariko kandi tubahaye ikaze. Twarabishimiye mu by'ukuri, igiterane kiracyakomeje, turacyakomeje kubishimira n'izindi za minisiteri zose. Bahaye ikaze, umuyobozi wabo niba hari nahaguruke nawe dukomere Imana amashyi. Arakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. Ndaza kubabonera umwanya rwose uze kudufasha guhimbaza Imana. Nane mwije baheze umugisha mwinshi. Ndatekereza kuko abaminisiteri arayo hariyo sizi, ndatekereza ko arayo yose. Hanyuma nakiriye abacuranzi bacu. Bariya bacuranzi ni ukuvuga ngo baba basabwa kuba hariya kuva igiterane gitangiye kugeza gisoje, kibemerewe gutabanyika igihe cyose hari amateraniro. Urumva badafite akazi gakomeye. Buriya bagiye bakava hariya ibintu byopfa ntitwomenya aho tubifatira, ariko bafite umukingo ukomeye. Twarabaranditse, baratwemerera kuzabana natwe kandi muri aba agaciro gakomeye. Ndabiyegereje mwese abacuranzi bari aho dufatanyije muri iki giterane. Imana y'umuje ibaheze ubwishanisha. Yesu ashimwe. Ndatekereza kuko abantu babatumirwa abo ngabo. Reka twakira abashyitsi. Pasiteri w'itorero ry'inkuru nziza, haguruka tukwakire. Usanze twari tumaze kuyegereza itorero ryose, ariko kubera ko wageze haguruka tukwakire. Tukomere Imana amashyi menshi, tukomere Imana amashyi menshi. Pasiteri urakoze kuzakubana natwe, kwita mu butumire bwacu n'abari bari hariya. Rwose Imana ibaheze umugisha. Wari usanze tumaze kwakira itorero ry'inkuru nziza, tunabashimira kubwo bufatanye dufitanye namwe. Ibikoresho byinshi by'itorero ryanyu mwarabidukije kugira ngo iterane rigende neza. Imana y'umuje ibaheze umugisha kandi tubahaye ikaze. Hanyuma hariho abashyitsi ndimo mbona bari mu materaniro hagati, babashije kubana natwe, ba hano batari basanzwe hano, bari barazindutse bagize igihe. Namwe ndabiyegereje, n'uwese uzi ko ari uwa hano wari ugize igihe yarazindutse atari hano, ndabiyegereje mwese. Imana y'umuje ibaheze imigisha myinshi. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Tugiye kwakira abashyitsi. Reka nsaba abashyitsi bacu bahaguruke kugira tubakire. Abashyitsi bacu babatumirwa bahaguruke tubakire. Ayo mashyi tuyongere rwose tuyakomere. Imana y'umuje ibaheze imigisha myinshi. Hariho bene data baticaye hariya. Mzee Kega ni uwa hano ariko twaramutumiye, ari mu bantu twatekereje turabahamagara kugira ngo tuzobane mu giterane. Nahaguruke rwose na muzehe nahaguruke, nawe ari mu bantu b'inshuti zacu. Aba bantu mu by'ukuri na Pasiteri Samusoni ni inshuti zacu zo ku mutima. Ntidushobora gukora igikorwa tutabahamagaye kugira ngo tubane. Urumva kuko atari inshuti. Imana y'umuje ibaheze imigisha myinshi. Hanyuma hari ikintu ntazakunda kwingingira abantu cyo kwiyegereza abashyitsi. Abaza bumva bakibabamo baza bagikorana umwete, kuko navuze kuko turi bwihute. Reka tubare twakira abashyitsi, ariko reka mbasabe batwibwire. Narigiye kubitambuka ariko kubera ko hari abantu benshi, reka mumbeze mikorofone bwira batwibwire.
reka mbasabe abashyitsi bariya b'inyuma turabazi, abashyitsi b'imbere nibatwibwire ngira tubakire. Bwana asifiwe. Mazina nitwa Rubuguza Dieudonné, Kabarore, korera mu itorero ryitwa Logos Celebration Ministries. Naje guterane mwaradutumiye, twagiriye umugisha, Yesu akomeze abana natwe. Amen. Antoine, turi Kigali, sengera mu itorero rya Pefa, muri paruwasi ya Kinyinya, naho tuye, Imana mu ijuru iduhamisha. Haleluya. Amen. Twebwe twese abana n'abato nta kindi kiduhurije ahantu umwami Yesu uretse kumva icyo wagenye n'icyo wategetse ku bugingo bwacu. Aba bantu bose bagarutse ahantu mwami Imana yacu, nta kindi cyabazi byose kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rihera mu ndirimbo, ijambo ryawe rihera mu bavugabutumwa, ijambo ryawe rivuga mu buryo bwose. Ubugingo buri ahantu mwami Yesu wafunguye amatwi y'imitima kugira ngo bumve kandi bagabane kandi ribatunge imitima yabo. Ijambo ryawe rigira imbaraga muri byose, ijambo ryawe rigira imbaraga mu bantu bose bari hano hantu. Ijambo ryawe turigendane, ijambo ryawe tubwirirwane kandi turirambe kandi turivuga. Aho dore tugiye kuvuga ijambo ryawe mu ndirimbo Kristo, imitima y'abizera iri hano hantu mwami Yesu ifungure kugira ngo yumve kandi hinduke ku bwawe. Mu izina rya tubisenze, amen. Haleluya. Tuzamu icyubahiro cy'Imana. Yes. Abazanye amaboko tuyazamuka. Tuzamu. Haleluya. Oya, tumuika. Tuzamu. Tuzamu na pastor, turabera twese. Tuzamu icyubahiro. Tuyahetse tuzamu. Haleluya. Uyu muryango ni nk'ahari mushasha, ariko ufite umwuka uteye ubwoba ko turaja kurira amaso. Noneho asifiwe sana. Twebwe ntabwo turi minisiteri, mutegeye muri ujuje mutegeye. Twebwe ntabwo turi minisiteri, turi umuryango. Turi umuryango, intara zo mu muryango wa Yuda cyangwa se Lion of Judah. Umuryango nta bindi tugushinzwe, ni ukuvuga ubutumwa mu ndirimbo, mu ijambo, mu migeri, mu mafaranga, ikintu icyo cyose gitura Imana ni icyo cyo tutureba. Twabwira tuzamure nuko agabasobanurira. Yes. 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 We
Thank you.
ngaho muze mwese mudashidikanya ngo mwiyumvire ibyiza by'umwami Yesu kandi mwe gukereza umusangane siko bimeze tubere n'indimi abantu bari turayibahishije siko bimeze